Faftaitele la veso tatu tulu mo le taliina o le tatu ale tatu sa mo TV talasi ma le tatu sa mo ve talave ya so tatasi manu e tele foi vale filima ai mai so la utapo ina samo na paula musica mata mo fio va fonga pe musica le tatu sa mo TV talasi ma le tatu sa mo ve talave so na paula o le tatu wala leo e te mau mai musica e pe o ne e fia ya pe le tatu musica na
mua ona o whaatalo whaatu Samoa I LENEI tai au ia I le alawhai mai fo I whanunga lelei I le tausinga ma le anga lelei ala tātou tapa au I le langi I le pule whaasoifua ia ua fua ina atoi fo I le soifua lau lelei ia mai se fo I se ola ma se malosi wa ia au mai a mo le tō au auna whaatau waa o te whaatalo whaatu I LENEI tai au o le aso lulu le aso sifulu ma le tasi le masina lona fitu o LENEI fo I tausanga lua afe sifulu ma le balu I le mātou whaasalaunga tu usao atu fo I nei East Tamaki au Kilani New Zealand mai le tātou wala leo o le leiti o tala ave ia mai se fo I le TV tala lasi mo na o whaatalo whaatu I au auna le atua o fea lava o whaafale le maluai ma le whaafale tului ai ona o le au nanga I le atua malona fina ngalo whaatalo whaatu fo I tua asin sina o ta mamatina mātutua ia ma le latou tapua inga whaia pea I le aso ma le aso a wase manuia o Samoa moa tai au o te whaatalo whaatu I le mamalu au manga ma lose le nuu ia o ta maitai msawao ia whaapea ma le au aluma ia ma le latou ngaluenga I le aso ma le aso le tautuaina o ainga I nuu ma lalafanga le nafa tausi o lo whaia pea a wale tautuaina o naitua a ia ma I latou o lo whaia le whaiva o le tautua whaatalo whaatu ia te outou o te tonu fo I o whale whai ngaluenga o la outou le tautua vi ia ai le tamafa le langi mea malava ai maise o le malosi wa fo ina atu ia te outou le mawhai ona whaangaloina na yalo manai whanau ia pe whaapea fo I o le tinifu ia le tuina atu I te tonu a onga a wā le latou nafa po le latou matafa yoi o le ola o oina a wā o I latou o le lumanai o Samoa mo nei mātai ao ia po le lumanai fo whaatalo whaatu ia te outou malava o mawhai o na mafuta mai LENEI tai ao vi ia le alofa ngalea le tapa au sili le langi I le pule whaasoifua ia wai le ia seisi whai loto ana le se anolo na alofa ngalelei ia tātou te le whiwa a ia I luma o nuu ia ai le o tua o nuu I lo na alofa ngalelei mo tātou ia o te whaatalo whaatu a ia te outou malava o whea lava o maua mai ai le tātou whaasalalaunga ia o lea ua tātou nei le tū lai sifulu ma le tasi ia o lea fo usoso mai luma ma le sunga ia bani atoloa ia ma le pese whaapea mai Samoa ia maupopo mai ia o tātou o lea o le aan tātou se pese mo tātou malunu watu ia bani atolo ia o le pese ale tamaita ilea o Marina Davis Whaatalo whaatu ai le tamaita ia lesa ia Margaret le asi o mafuta mai LENEI tai au whaafetai lava le mafuta mai le tamaita ia lole usoli
Fatalofa atu ia Frida Leuta Afale Sauni, Mareko Morisa, Lily Cancaser. Ya, fatalofa atu ia Teuto. Fatalofa atu fo ia Lofa Sialesa la Lobi Yuri. Fatalofa mo si tato atu pele o Samoa ile mafuta mai o na ia tato wo mapaanga ia mai mo tutele salafai ia ai mese fo ia upolu fo ia po Samoa atoa fa fetai tele lava le mafuta mai fatalofa atu de sunga ya Brian si o ASO ia le mafuta mai ile tasini o su ia si tato atu no lo fa pe ona fai malanga atu ilunga o neli fo ila ia ia ele ilo ya upo fele atu no ule wo o ia ile ba asvaenga lea fatalofa atu ya te utou uma mana tou au ba Fatalofa ya jo a pete fatalofa le tina le lua mafuta mai le nei tai ao fa fetai te le lava le mafuta mai i la tato pol kalama ya o pole pese tu ilunga ilo malosi au e te fefe i le oti o le atua e pui pui oi o kale man na yo na upu aya ia o ai lava se tasi fa sanga tau mai a tato ele aiso tato malosi e a fai tato te o atu malo tato wanganga fa fetai o le atua e nā te awa mai tātou nge ele ia se mawhai sona malosi o na tū ia mawhaasanga tau mai pe a whai tātou te o atu ma le atua wha malosi mai le tamaita ia lole usoli o te toi whaatalofa aloa ia atu ai le nei taimi i ta mafo i matina mātutua ia o whea lava wa e mafuta mai ai le nei tai au ia po o tutono lo maota ma lo lawa po tutono le maota o ngase o le ai o tina matama matutua po tutono fo i o lo sa o le nawo atu mo walo ia po o le whanau fo i whaile whaataunga
ia whaamalo atu ia te outou, malo le whaatoatoa, malo le soifua, ia whaafetai le atua i le soifua ufua ina i le ola, ma le malosi. Ia, o le pese le nei, ia whaapea ona au whaatalofa atu ai, ia te outou umalaba le nā whatoa mafuta mai. Aua fo ine i whaapea i whaangalo atu outou o lo mafuta mai lunga le tātou YouTube, ia ma le whaafonga mai i le tātou Simple Radio. Le pese le mosi vaenga le nā whatoa mafuta mai. Ele mele tupu i le tātou porkalama. Pe se mele ele alof ele fia mai ai le pese. Ya wat tātou. Amai al tātou pese leo na tu ina atu leo tātou tala le tau. ASO lo papea mai o lo inai Venice ya le lopo inai Venice California pe afaisa au ya cho apete cho fatalo fatu sina fatu tai la mafta mai el polong ai le alofa o te fio lai Good morning also manuiang alwengon ni ASO fafetai lava mole por kalama from Mackay, Queensland. Ya manuia telele ASO manuia fia mai fia un manuenga. So fatalo fatoi folto mai tai ya bai ula so pa ia fale ali fafetai lava le mafuta mai. O le tala ne o le tau mo tātou lo o whapea o nā lala ia mau lo o meli mai whamau mana ele la e le o mauti noa pe la pe timu aia o le tala ne o le tau mo tātou lo whafonga mai New Zealand nei
o inei i Manukau City e lawe atu ai ma Istamaki Manukau ia malwhaasolo atu i Manurewa o Tara ia e sepulu malelua tikeri e mana ele surula ia ai tau yaisi na taimi e loa atu ai ia pe tau puaoa i fo ila lea o Manukau City e tusai ma Waitakere ia mawhangare e sepulu malelua tikeri ia whaasola nei le ina i Blenheim e ono tikeri le malulu lono winga malulu teles vaenga le na so nei ma le fitu tusai Tasman, Nelson, Invercargill ia madamiden ta i fitu ia le malulu ono tikeri ia ina i Blenheim matua malulu ina i Christchurch fa tikeri lono winga wa e si la fia lava le mea nofo ta pena ngai o nisi o vaenga o lo whapea o na tutusa lo lato malulu ma Aukilani ia o ina i Brisbane, Australia luas fumaltolu ia e lai nisi o taimi ia e pua oa fo i nisi o taimi o le whaasolo atu i Wellington ma tolu nai whaatasi mai nai Wellington i vale malulu o le ea o lo iai tutusa ai ma Palmerston North ia ma Cape Palmerston North ma Wellington i batikeri le malulu Napier balu tikeri tutusai ma Lower Hutt ma Hastings ia sa ibanga nai la Hamilton le na ua mei mai le sefulu e tutusai ma New Plymouth ma nai le lao le aso ia ai ai la basi vaenga le na e tau pua ai Lower Hutt balu tikeri le malulu a ol vaenga na tutusai ma Hastings la le aso Gisborne le aise me punitia ia o le la o balu tikeri ma Napier ia o vaenga umana susulu mana ia ele lai nei ni usila ai maati lava lona malulu o le tuatu inei ele fatu satu fo ila le nisi atu nu o lo fapea ona o le lalolangi ia o inai Johannesburg Afrika balu tikeri malulu mana tua fo Afrika lava ia e ia nisi o vaenga malulu e fo nisi vaenga vela e tai tusai fo ima Amerika o New York tolus fumaltolu tikeri o lona winga o le tilo atu i o lae tau fe o lolo mai ele bebela o Samoa luas fulumalebalu o ina e tutusai ia Samoa ma Toronto longa winga o le nai faisi bebela o ina Toronto i Kanata ia Rio de Janeiro fulumalebalu tikeri New York tolus fumaltolu Lonetona fulumalebalu Los Angeles luas fumaleiva tikeri Melbourne Australia fitu pasene oi fitu tikeri fitu pasene o Mexico City luas fumalua tikeri Beijing mato nai Beijing China luas fumaltolu tikeri Berlin ya fulmalima tikeri ya o fela no e fa fonga mai ai le o awa tu ele tato fa salonga o tato tala le taulena ya le tala le taulena mo tato ile nei fo i taiao Fatalo vatu le fionga ya peta fui maono sa lesi jales filo fa fetai lava le mafuta mai o lo mafuta mai si baenga le o sa fa fetai sa lesi mafuta mai fanga sa vai oka e toi fatalo vatu ya te oto na o lo mafuta mai ina i o patni o yawe malo patni malo baenga mai patni ma peta foi maono o le nai fatalo fa mai ina i Melbourne Australia ia o tala le na tau mo i tatou ia e fuafua ia ile avenga le tanga mia leanga ele nei mea o le ave fa fortanga mia tu mai ton ia e tinga ai nai oi ia mauso i lo toto mawalunga ia almea ia o le walu atu le tala o le tala ia na tau au nistain pepelo ia o tatou wale na male fuafuanga le tangata malana baai al sila fanga le atua ia e pule ale atua ia i mea uma malana tau ia siva male tatou pese lea
e whamamoenga tāle tūlai sifurumilua. Ia ona whaaru atu fo ia wa tātou tala I mea lotu tupu le nei atunu o malisunga ia se yuli. Fatalo fatu ia lea wha Arabia Rain. Kalau papi mai wo o atu lato au vai nai St. John I Puerto Rico. Oka alo fatu ya Puerto Rico wilo. Ya ole atu ole sami, ole atu ole batetea, ole atu ole langi male lalo langi. Ya fa manuia ole atu ya te oto a ofea ngai ai mga luenga inamia mamawo to yai a ea. Tatou tanga ila ia I le mamao le miolo o mafuta mai ai ia si vaenga lea. Aia. Ya, o si vaenga lea lo fatasi mai lunga o baa. Ya, o tatou te ilo uma le mea tupu I si vaenga lea. Ya, manatua fo ila a o lunga le baa. Ya, ele fisilingia tatou ia le. O ia ta ue tangata Samoa e whaalongo pe iei talinga. I tatalo matua pe a fai. Ya, tu lo lava lau whaafunga Samoa. Whamai le baenga lea. O le sami, o le tuunga mau ele elia. Tu lo o le upu e to ia te au whamai. O le tuunga mau ele elia le mele ta o le sami. Ia e sa o le le ia. O lo soi fua mala o ola. Ia ele ai a se fai loto. Ia o le baenga le lunga le sami. E ale le lau ele ele. Le ai ama se vaenga fo ile le tau tau tata ia pe atu tupu fala velam ia ai wana al sami lava le ai lava masaisi mea o le mea lea e mamoi atu ai lo faanga le tatou le tio tala ave ia ma le tatou TV tala lasi ia mo o to uma lava le na lo mafuta mai I lunga o vaa po lunga o meli le afionga ia tongi tunema ia le sunga ia sio asu ia male mamalu Brian sio asu male mamalu o to o ao matama whanau o Samoa o lo whaapeo na sa ili manuia I lunga o vaa ia po o lunga fo i le sami ia o lo iai tutonu o vaa o te manatua ia ele nei tae ao lau whaafonga mai Samoa se matala noanga mse tasi o tina o le winga o lau whaamatalanga le la whai atu aia o le o momeo fuafuanga tu o mamao o fuafuanga le tangata pe au noa ma le atua o le winga o lau whaamatalanga le whai atu na matala noa ma le lo matua lea ia po se vai mea o le limas a onas fulumana tupu ia le matua tele si lo matua
matala noa le masilo matua fa mele na fa matalanga ya ai fua e la utala le fia fa ya tu ya te o fa ya fa matala mai fa mai o stoya ina o sina to lua o le mea watupu na matala tala noa i le siaso ya na fa ya tu le la fa matalanga o le mea watupu fa mai wo fai to ina fa mai to ina ya te ia talo fai o ke topa e mawai ta pensiona ya o te mana o la ya te oi mawalo ta pensiona ta olo ta fal Christmas ya fa pena le ona fai e mawa uma pensiona al to ina manilo matua e o le mea watupu o ke topa e mawai pensiona o yuni na bala au ai le tama o le langi i le tama o le ainga ya ona nofo le lo matua i le lua i le tolu pe faso tuana i mai ya po o le faso wa uma wa maea ia tau lumanga o le maliu sto ina ya ona fa apea mai le o le tina ai fua ya le auto tala noa tu fo ia te oi ya sau no ia fa mai le fa matalanga lo matua e sa o lava o fuafuanga le tangata au noa male atua e le aia se me mawhai ia po le upo wha Samoa foi o le foe whae e le tau o le foe whae e le tau pe au noa male atua e le whapea lao le winga le wha matalanga a whai lava o a fuafuanga tu o mamao e tutono o tātou a inga i lau whaafunga mai Samoa ia masau tu fuafuanga tu o mamao fo ia au malo tamai a inga ai a whai lava e le fina ngalo le nā le atua ia malu a vei whale le fina ngalo ia mamalia a whenua fo i le fina ngalo po le loto fo i aua ne i te tena se fina ngalo i la lea vaenga o le atua malana pule o ia na whaia mea uma o ia na whaia i tātou o lo soifua mala uwola e au sanga le tu vai pe au noa mal sila fanga le atua ya o te toi whaatalofa atua ia te o tau malava o tau mafuta mai le nei taimi ya o mea tu watu yo au tafa e tātou te tala noa ai o vaenga fo i tātou te tala noa ai o a mamea o tātou mawhauwhau iai tatalo i le atua ia tai iai lo soifua tai iai lo uola ina ia tātou maua ia whaatau nuina a wā o le ale au ngā o le tu o mamao tala noa mo tae au a o ai e tala noa le tolu minuti lumanai le ai seis e na o le atua e iai lana timetable a ia e iai le taimi a le atua mo i tātou ia o tātou e iai a tātou fuafuanga a e le aimi a tātou taimi o le mea le nā e tu atua i au tafa e na o le atua e whai lana porkalama e na o le atua e whai lana taimi tātou e whai porkalama e whai a tātou fuafuanga a e le pule tātou le taimi o te toi whaatalo whatoi fo i le tamaita i a tole a fora sayonara wha amausili whala ia se tasi o tātou sui wha salalau a le tātou wala LENEI le sunga ia Alapati Nico Scanlon Virginia Emma Tiana Brabner whaatalo whaatu ia te o tau umalaba ia le tamaita i le nao Emma o lo mafuta mai i ina i Wellington Oscar nao ia whaafetai lava le mafuta mai o lau whaamatalanga la le na abatu nei e sa o ai la le pese le ala utai natu aia le pese ale Mount FOU o tātou mo'omo'onga wana o ni mo'omo'onga le tau lau pe a whai e le iai le finangalo le atua
tātou malava lenā mafuta mai Hawaii ia e ai male fionga faletua ia biena taua whaafetai lava le mafuta mai. Ia le ngole pese lea mo'onga le tau lau Mount FOU. O le whātalo whamau mai ele fionga ia Auskanau. Lo mafuta mai nai Hokkaido, Japani. To my Tongan friend Marie Manuapongai, thanks for joining us. Fatalo fatu le fionga ya Fayalofa tautala Miriam mea bale mangele, Rosa Wedeski mafuta mai Kanata. Ya fatalo fatu fo ya Eri Toafa, faafetai lava le mafuta mai. Siafu si ilata, faafetai lava le mafuta mai. Le sao le nao le Mount FOU mo tātou le nei tai au ia e tā pelenia tuai fo ia le tā upusa au watu ia po sina whaamatalanga fo isa au watu e winga ilo tātou wola ia ma tātou fuafuanga whai o lo whai ia o se foi wana o se foi whae e le tau pei o la lea upu wha Samoa e fuafua nei ai esel me tupu tai au ia o tātou uma o tangata whai porkalama ma whai fuafuanga ia e au noa male alofa o le atua ia e lea ia se me ma whai ona o tātou whaia o te toi whaatalofa atua i nesi o tātou wō ma pāanga fo ila ia mai le atunu o tonga ia o le pesele nei e awalofa atua i mo o tō umalava ia e maise le loa loa o le tātou au whaafonga si ilolo ia mai le atunu o tonga le atunu le mafuta mai ai le tamaitai ya Marie Manuapongai talofa.
ia. Ia o le tonga sion to olua. Au e ka fiola e. Na papeo na wolo fatuai ia mona yo tato uso fo i mana ya tato paanga tonga o lo papeo na tato mafuta ile nei tai ao si ilolo ia maya rea ale fosio ia wa babaya toi fo i fo ile nei tai ao ila ufa funga anga toi mamoya tu le fatalo fa ya te oto malava o le na o mafuta mai lunga o le tato YouTube ia po le tato Symbol Radio ia ma le tato Facebook Live whaafetai tele lava le mafuta mai whaafetai le whaafonga mai i le tato por kalama le nei tai au wa o leo te tilo atu ai fidiki a ngeloa masi mea le armana ia il whaitau ia whamai o nei e le toi sau whaalua ia o le mana ia o por tangata ia le ono foma au mai atea whamai o nei e le toi sau whaalua ia vea oe o se whaamnianga, ia vea oe o se wō, ia e whaamalosi se tasi, ia whaonga le leilo utaimi e te tausi ai ma e alofa. A vea o upu, o ni upu, e te avatu ai le file e mu, po o ni upu e mawhai, o na fo ia ai se whaafita uli, ai awani a vea mia upu, po o ni whaamatalanga e avatu ia te oe, e te whaamanua lia ai se finangalo. Toi whaafonga lei mai, whamai, o nei e le toi sau whaalua, a vea oe o se whaamanianga, a vea oe o se wō, ia a vea oe o se tangata e te whaamalo si au i se tasi, whaonga le leilo utaimi e te tausi ma e alofa ai, a vea upu e sau mai a te oe, o ni upu e whaapea o na nofo file mu ai, ia ma maua ai le file mu, ma fia ai se tangata. Ai awani a vea upu, o ni upu e manu ai se finangalo. Oka e le manai au na. Awe te whaapea, te whaatali a tae au, e te whai aina ngaluenga le lei. Nei a, i le toi sau whaalua nei, a whai ai umale aso le nei, ia, ai whai mai, so walo whai ai kai au, ia, te so whaama ngalo i ai tae au, ia manatua, a whai lai le o mai tae au, a o nei le whai mai, e le whaama talanga lea. O lona winga o nisi o upu tu watu yo au tafa mai tatou o malava nge ta tau au na tatou faia aia o ni nai upu fo ina e fa amalo si au ai mo tatou o le pesela le mai a pen vai fa mai ale o mai la tai au oi ka fiola e pen mai ale o mai tai au fatalo fatu ya natusu pula
Ta'alingo-lingo alepo Ia ta'utuba ai atuia oe oe moe Ai sao miti mali te pelo le moli Se tofa oe lauhani Fa'asolo ma'afaunga Au le tue ala mai I le tae au E mano e au ia te oi Pae mana tua ita E a e moe Ya le sale na o le was o le sale na o le sunga ya pen bai ya se tasi foi o li pese ya o fa pe foi ona fai ilangi le fo launga ya le na se fa ta inga ta u la le na o le tato wola ya ma soifua foi o lo e soifua ya pole halo malosi ya pole fo so malosi ya o mai al por kala male ali i wo o le kai mi fo ile o tato wo ai e tungu lava ile ai lava maseta si fai loto e pule lava le atua ila na tangata sa fai fatalo fatuai ile sunga ya se meli ngafa sabusa ya lo fapea ona fa fonga ma ina ile Sky TV ya le fionga fo ya chun toso ya
o le sunga ia male afionga fo ile ali pule o le tatou Toso Brothers Mechanic Repairs ia lo whaafunga mai i Clover Park i Otara. Whatalo whatoi fo ia Margaret Leasi Natu su ia whaapea fo i le sunga ia Tony Tuneva whaafetai te le lava le mafuta mai ia i LENEI tae au. Ia pea na ufai atu si vaenga leo lo mafuta mai lunga o meli fo ia ia o la tole na whaapea na whaafonga mai tatou porkalama ia ni nai pese fo ia vato ai fo ia le fia fo ia i la tau ia o whai ale ngā luenga i lunga o le sami e pei ona o ta ua o le sami o le tuunga mauele e lia e pei ona whaalongo ai fo i tala ati nā matama matutua. Awane ngalo ia te oe tale tu las fulma le lua ia ona whaapea lea ona tu ina hatu le taimi e whaalwatu ai la tātou whaasala launga fo i lea ia la tātou news fo i lea i nei LENEI atunu ua mātou nofo ai ua toi 5 minute ona tale o le tu las fulma le lua ia o le ana utala no atu ia te otou i le whasi upu le ana abatu aia ia po o ni upu po le quote fo i LENEI aso aia a vea oio se whaamanianga ia avea oio se wo ia amisi mai foi ia manatua foi avea oio se wo ia o le whaamanianga le nai le istangata awa o le istangata o le o te avatua le whaamatalaga lea ma le whaataʻitaʻiga lea lau avatua o nai tinā foi ia ua nofofua ia o te iloa na e tago lea e talepe ane ia pe whaamaioio lelei ane o e lau whaamatalaga lea alu atu tuu i vaenga taʻitasi le winga lo famtalanga a fai o le wal watu la famtalanga o tina matua le la utala no atu tina no fufua na tango le tu ia te oe la vaia ia pe tu i le stangata o lo uso po le stangata e matua tu ia te oe mana tua na tina no fufua ia wale ai o la tu ainga e matua mo o mia la si vaenga lea se tangata e tala noa iai a vela o stangata e tala noa ia le tangata matua lea o oio se whaamanianga o oe na ua e whaamalosia le nā tangata ua e whaongaina lo taimi e te alofa iai o ni upu fo i abatu ia te oe awa e le te abea oe mawo waala o na abea oe mawo o na wailoa o la ua malololo na nganga ia te oe o te leo whai atu a mea ua malolo ilo na mai a le winga le whaamatalaga wa avea oe ma se mea fia ia te ia e whaasoa atu iai ia wa avea ia le nā mea wala whaia nea le tae au im whaapea po le ale taimi e sa waisia uo ia awale tu ua nei awale tu ua tae au ia le whaamnianga le nā wa e maua e te alofa i le istangata whai nei awa lewa umana pese atu le sunga ia pe mai e le toe maua mai nei ai whaafewhea le aso atae au pe a whai le maua mai ia if tomorrow never comes ia o le ale mea la atupu ia nai a te oe lau whaitalia ia o tātou malava tātou te nofo mawhauwhau ia i nei nā vaenga ua tātou no nei lei tū las fulma le lua ia au te iloa ia o le atu ina atu ia tātou telefou nei ia mea o loo tutupu i lo tātou atu nuu nei o ni usila ua o mātou no nofo ia ma o mātou malolo ai fo ia ma o mātou sue manuia ai fo ia o tutoe whatailo whata ia te outou uma le mauna ua mafuta mai i le susunga ia tu manuvao pio paulo tupuola woi au e saua ilo malpese moli manao tau katea tukua onga ya mali loa tatou au watu ia tatou pese pe a mai al tatou tala lenei ua sauni uni mai mo tatou ia o si mai lau whaafonga ia tātou telefou ia o mawhai ona tu ina atu ona o le tātou whengale a inga lelei whaabawa la leo ia
e ala atu i le tātou TV talalasi, le leiti o tala ave, ia whapea i fo i ma le Radio International New Zealand, ia tu ina atu e le sunga ia se Yuli Umalau. O si mai ale whaafonga. Listeners news in Samoa from Aotearoa, New Zealand for today, the headlines. Defence Minister Ron Mark urged to not put missiles and bombs on the new aircraft. Claims the New Zealand curriculum failing to reflect a Pasifika identity. And in sport, Kiwis prop Martin Taupa backsteam a test despite his nightmare journey home. For a New Zealand Pacific, there's this. That he titles in Samoan. To fatala fatu ni aso tala mai Aotearoa. Ini sila. Uta paina min star pui pui of Africa New Zealand. So we for fuanga ma tu ina lo ke ti fanalo ma ma pongo lo vale fo. Leo asu ia ma tuai le tunu le P- total Lions. Sa for ina ron maki e fata winno vale fo fa tu ai no le P- valu a Poseidon. Mai Amerika mo le loino nga te whale le taue lua tesima le tolu piliona tawa. O nei vale le tari tusa ma vale le lau pasisio le tu aingo le bowen fiti tolu fitu. Ai am whaina tu i ai lo keti whanaro ma mao. Pomo whatu un tonu i lau sami torpedoes ma mensini. E mai tau ina ai lau sami sa fausia whapitoa e sa ili ai whatapito i wa maulu. Whalia le suiso upui pui pui ma whafita a le pati a le green, gold race, Karaman, o le whaalawano nau rasi whaawale i tu aingo taua i au pena. Ma ia whailo manino ai i era ngona ia Mr. Mark. Ma ia tā uai, e matua i taunga tā tele tolu ai, e ma whaino whaonga i taua, wala ngona e mo mia i New Zealand taua moa i le sāwa wari ese mai ai. Wa te ritonu ai Mr. Karaman, o le wainga e tāta te mo mia i pomura, wa po o se wainga le nā i reisi. Senturi. O le whātono fōwhonga whātao tō, tō whātino ngā le Pasifika University o Kilani, wai whāria, o programme o ngā risina le o le lei, e ilo ai ama tamai kia o mai le Pasifika, mai si tanga tānu, tō o ngāo ngāo. La tamai nei sa lo mia ai e tō e suru Damon Zalesa, se tusi o whaingoina o le Island Time, e mea rasili ai, pe o le are winga pe a whai e tilo ni sila i a teia o se motu mai le Pasifika. O Dr. Salesa sa ia Wellingtona na stu ai mtala no ai tumikia onga mai korisi e pori rua e winga e whate fea i le Pasifika o le whatulanga le whasino manga i sila. A sa ia tu molan te utoanga o le no whanga le korisi le Bishop de College sa whatumuri e le whelangua noa e tumikia mai si ese ma onga e o mai ai. Sa whaali e Dr. Salesa o te whasuia inga ese sa ia e le no whanga i le ASO o le rumana i le naurisi ro ai ai. Ai leo i loa lei porkarame o aonga. Mai e tā uai o le mea lea, o tele i ni pūi porkarame o aonga ni sila, e leo ma whai e te mai ki Pasifika o na tilo ia i lātu lava, leo ma whai na maure o loto e lātu te mo mio se māramalama siri atu, i o lātu lava no whanga i le lalolangi. Sa ia lu i kawina i te mai ki aonga e mafau whau mari tāua, e winga i aonga ni sila, whapea mari tūranga e pere i tā uai, o le tu vai maina e te ola mai tu ainga te ngata no ese ma le telo te mau ainga o lo wali ai ane te tonu a onga i le tunu. O le tomu whainga re i pese whai tau roto i longa i ni sila le eisa i roi a scribe e alo fia te whasalanga i lona umia ina le pauta whasa ina le methamphetamine o to e tono i nei ina wali ai ane o lo whakai ai fwe mai si moni anga whonga leo leo. O le tau le leo lo nei ngō moni o maa lo i ane roa futu sa tu elo wina lo fasa ngai from so fai tu mala kalesti te na mafi mo ya mal umi ina lo nei pauta fasa ina o scribe sa ya de fa mo de tala tu e no ma se fasa langa a pe tai o le lo wina lo fasa langa sa tu e to po ina o ma o le fa ma sino judge round ni va fa pe o scribe o lo fe mai mai si mo ya ma fo e fiku sa tu la ino mo fa so fai tu mala o i tangere o kila ni sifole fa to rai I morianga per fare ai era na loia, oni morianga i deve si fare te fale. E au fia i tua inga le sorio fatto non ore pui puinga. Fale anga mea ma le loa, fa orima o si tamma i se ma fini, ma le fa orima ma le fa mo e fa orima noa. O le mata upu a wina tu nei ka le stete ma le atu e tula iai, le atu le pese fai kauroko le fa misinonga, i le soluso fitu in lai.
o lo fa solo nei suoi su ero fa passi dengan dai si tene che lavoro su marfitto sana sa un monologa io che la ne so che Maria lì non si observi to filau fa ai lua o se tene sa un monologa tene fa si tene po tene le ore fa un vai a sai mangeri ora se non affisa poi ai su non tinolio e lo è ma po un monologa o le fare sa ma wai e tinolio e tu se fare alle matana lo fare le mano ma le fare sa no fu mu mo si tasi teni pese longa di to vanga pese ex factor New Zealand Ashley Tonga e ta longa le o yesu fatto te le power o capini che kiwi sa New Zealand Martin tel power to tell America mo e si ta lo fai to ye fai ai rumana io la vai fa fita uri sa la te ya non to tell you mai ilona ainga o te pa usa fa ma o si e ta lo mo lan kala po manly ile fa longa sumolo no ta mo sa mal NRL Australia Apa ruas tahun tu tahun wane Australia mai Denver. Ino ma era tahun foi tahun dia Kiwi semua England. Tapa marusi e mo era mala vale Amerika mo serua. Ino toria foi nga mala nga vale ilma sintawai. O ia se tamu mo la or Kiwi sa tu tahun mai fanu. Ia fai join na company vale le United Airlines ile nga fai mar fa fitau ni pensai tawai. Sa mo era no follow o ia fare ne e ui lea o lea tu te ria Amerika ni se ta lo foi to lia e foi ai o fa ma ria ne e polo rupu so ria ela ri tu se paga David Higgins o tama fusu de pa ma fa sa ma kiwi o lea tu te liu de fare to leni o tama fusu per tani pa ma favorita ne David Hay o sa nia tu mo la fusu anga David White i non tona e tu la ter fa un masina o paga sa mo to leni ai de fare to leni le tama fusu per tani o sa nia su Mori lagu so angama Anthony Joshua mori tau foi umo champini la sumo mo aprila ori tau sane sa fai ina paka ile fu so ai ma mamuno ai malon champini rangi pa ma fari WBO fari Mr. Higgins o hey tau so marfito sanga sa polo no li tai mai fu so anga ya yuno tau sane e masa ni la mono fi tele malo e a paka Olha se na fisa fai no ai la haulo capite o fito New Zealand vai ori mo mai tai mo pui o champini kamu sangat itu fitu oleh luar Sumarbalu San Francisco oni awe luar la malanga American fa oleh basane oni au champini uma mo pui oleh champini langi isi faktu ngana forward kamu sangat pa no for better to stop wai au ta alo luar Sumarfa tu mo kamu sangat awali ai se fulu marono tu mo kamu sangat tamai tai talanal ne yaso moriele tu se uri uma le so for ya That's news in Samoa from Aotearoa, New Zealand. I'm Theodore Malau for Radio New Zealand Pacific. Ia le nasa tau whaafunga mai Samoa. Ia ile au ili linga fo ile nā wa tātou talafou fo i mai ile nei au tunu o Aotearoa o mātou ninofo ai sa whaapea o na maua le lei ai whengalengale a inga le lei ale tātou wala leo nei. I le whaabawa la leo a le leitio tala ave ma le TV tala lasi ia whaapea i fo i ma le Radio Samoa Radio New Zealand International whaapea o na whunga ina atu e le sunga ia se Yuli umalau ia ma lo la wale whaafunga mai ma lo fo i le ono sai o lea o te vava ai atu e iaina ia lo whaanga ia o lo whaapea o na tau nuu mai o lo whaanga le nei mai le sunga ia eri toafa Tulau o le whasalalaunga o lo whaanga mai le afionga ia eri toafa o lo whaapea mai ia ta lofa lava ma lor soifua me langi mama a o na lo whaanga nei e fia tu i na atu o lo whaanga mai le afionga ia eri toafa mo lo na ainga ma lava i sasa ai whaamanuia atu ai ma lofa atu ai le sunga ia komisi sau fatu ia malefalitua ia felolini sau fatu le mausetu ia masiolato ainga malava i sasa ai ia mai lato malava masiona nu o lo whaafonga mai ina i sasa ai savai Samoa o lo whaanga le nama ia eri toafa mo o tō malava i le nei tai au whatalo whaatu le fionga ia si vai maunga e mo i lava le tamaitai whaasalalau o tātou manatu e le o le finangalo le atua mai awai o na tātou filifili whaatasi mai ia i so o se mea tātou te whaia alofa atu manuia lava le aso ia mafuafuanga fo ai pea le atua le malosi ia te uto malaba ia manuia fo i tangata mo le lalolangi atoa o falahi atu oka ia malo lava si vai maunga
ia mai la tole na o moli mana o mai ia tatou pese fatalo fatu le fionga ia ala pati tonga ngae ia fa mai alofa atu i le au fai ngaluenga ale fortress i ina i Avondale i Naile West fatalo fatu fo i atu manuvao pio Paulo Tupuola one day at a time sweet Jesus se tasile na o tatou pese moli manao se tatesa shira stasimua whawhetai tele lava o le avea o e masa whaamianga e whaalongolongo atuai whawhetai lava great words of love whatalofa mai fo i a tau katea tukua onga o lo whapea mai o lo whaafonga mai na i Amerika talofa atu i a siafu si ilata se meli ngā whasabusa tua umu ia o lo whaila na lunch ia o lo mo mia fo i se pese moli manao toi whatalofa atu ai le fionga whaletua i a June Toso ia lo moli mai ona lo faanga mo in tatou malava ia lo fa pea ona ia le Toso Brothers Workshop Limited ia fatalo fatua i mo oto malava ia e me se fo le fionga le tua ia mai na vai ia lo mai fo ia tatou telefo i le aso me le aso o lo mafuta mai ina i Samoa ia le nala fa fonga mai Samoa staimi o luma ia ona mawale o tatou fisota inga tu sa o le fionga faltua ia mai na vai ia mai ai fo i se fa poponga o nisi o meo tutupu i lo tatou motu i Samoa ai tatou fa solo atu e ia na ia tatou pese ia tatou sisiva mai ai i le nei tai au o le puni ala baa mo o moonga o lo wanganga
fai wa uma tua mal pesi talo fai ya tato aya ia fa tai tele la ya te ose meli mai kala se meli voi makwale anga le le ki Jason ia tato onu saia ia le ale me a faia fa talo fa ya te to uma mafuta mai lunga le tato YouTube Simple Radio ia fa pe fo le tato Facebook Live feo e fa fonga mai ai America, Hawaii, Australia, Samoa, New Zealand nei feo ta fole nei lalangi lunga le baa, lunga le taabale, lunga le taamu, totonu le maumanga o fea lava e ai fa talofa atu o le awananga le nei le tato le tio tala abe ma le tato TV tala lasi fa fia atu mo oe i le nei fo i tai au e iai le maenga lea na moli mana o mai i le pese fo i lea le pese lea ai fo i an seto fa le moe fa mai o le pese o le teine au le leg o si maenga le mai lunga le va ya o le pese le nei mo o to teine au le lei ya wa watu tato Fatalvatu sia wo ya Pepe ya fatalvatu ya fo ya Bright ya mana yo lualo fa fatai le mafuta mai Oh
taimi le na sa wai pese le li lo an seto fale moi la mi o fo inga le sa mo ile mo me fo ile le upu le wata wai wa sui tu langa ile wo ya wai na alu le taimi sa wa ma amora ya alu le si vai taimi sa wa pe le la ile pese le ya alu le si vai taimi fa me ko kama alu le si vai taimi fa me le ma ko koko ya alu le si vai taimi ya wa sa wa fa me le fasfai ya alu fo le si vai taimi ia wale lo pole ata unga ele tele le mau ta unga na ta o si mai nga le a vai taimi tonu ala le peu le na pese le ta maleo an seto le moi ya e lo umma le ta e le puna sauto al men tup ya ola tala le fi fa yatu la nga le o fa fonga mai lista mai ta fo mai le pepe ko lo le wa matana o le wa makangi solo ke a pepe yo la mo mai fali ala ye mai ma lo pepe mafta mai o le aso ata e au ya o le faitau atu iai e silia i le ono afe i le ba i le ono afe i le balu afe ia tutu mama o fo ia po por kalama fo ia le mol meka o le surgery procedures i tonu i New Zealand mo me o faatulanga na fo ia mo ta otonga ya o tonu mo me o fale mai e fa o ngai le tautua fo ile fa fo mai o le mea tu po deferred ua taofia uma ma ua toe tolo po uma se ia uma ma maua se fai unga o solo te ele a fo mai le aso atai au ya o le mea whaua tupu o le ua ave iai ele malo New Zealand ia me le whai ngā malo le wa iai ia le si itanga i o la taututongi e sili atu ana i lo seisi si itanga na whai ai seisi whai ngā malo New Zealand i isi vahenga lea ia leo te vai atu le la wha wau wala tau o le mta upula le o te fitele no atu ai o te lo tele no atu fo i lea i le solte a tele no i le afianga fo i la ia o le tilei o mo meo o taotonga ia whaila na te whaafonga mai o na o taunu atu sau tusi ua toe sui a tole taimi o lo taotonga po taotonga lo a ao ia po lo talinga ia po lo fofonga foi ia po lo wao po fela o ena sau ni uni fo i lea po seisi o lo ainga o le mea na la tupu sui uma taimi man faatulangana se ia vanga na ua iai se fai unga mai le malo i le solo te ele atai awan New Zealand i fo mai le utala noa tuai fatalo fatuai teine fo mai pasi ia matanga ma li i fo mai fo i lea le faafonga mai le nei taimi fatalo fatuai se awole o pepe alua ina le fale mai tele le mido moa ia ma fatalo fatuai fo il tamai tai o verita leota o Brian mafuta mai Hawaii ia o le pese le nei mo oto umalaba teine fo mai a Sam Jukun fatalo fatu mato ainga mafuta mai i Hamilton tuputala fiu i amale ainga luai potalia
Ioi, o le teine fo mai le pese mai ele sunga ya Sam Tukun. Ya o le ala wala no tatu le pese le. Ya o na tae a o le alu le solo te a mato i nei ni usila ya li ima tamai tae fo mai. Ya o na si tanga o le lato tongi. Ya. O te whatalo whatuai i lato o malama le nalo mafuta mai i le Sky TV. I le Sky TV o lo mafuta mai ai i ale a fionga ia semeli ia o le pese le nei nau tau moli mana o mai ai ia whamai o le pese le puni a lava e moli ai alo whaanga mo lato o malava le nā o lo whapeo na mafuta mai i le tatou wala leo nei le leiti o tala abe ia whatalo whatu i fo ia te o tole na walo tau mafutanga o le nei hawa uli ia o le alava se whaifua o whai ai le tau mafutanga talia male anganga whaafetai o mea lava o mea o saunia e le tama o le langi e tali ai lau sua ia matato wa ai bi ia le ali ile mea ai o le nei aso ia a le pese le nei e a walo fatu ai mo o tau lava le nao lo o whaafonga mai ia e mai se le sunga ia se meli malato au whaafonga. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Okay, ladies, now let's get information.
ole na ole puni ala ba o ana nafi ia o nisi o fa upunga lo au mai ina ole o se ta tulolo fa fonga anga Samoa se ta so fa upunga na au mai ina mai o ta tafi ia o ta tafi na o tala noa tu le aso na nafi ile o ngana Samoa o lo i tutono fatunga nisi o tamali ia o alo mafanau ia o tupu matamali o le atunu o lo i tutono o lato fatunga e peila o le upuna le no pikia mai nei ia o ta tafi ai fa afonga leia ia i pete fsilingia foi le hanga o baunga ngana Samoa e ia o lato mafuanga e ia le mena tupunga mai ai ai e sila fia foi e te tawana e sau noa iai anae te malama ai le hanga to tele o sau noa ai le lon mafuanga o te mana toa ai le mea le ta o le tai tafi ia o le hanga o matou i o i sabai e tele le mea le o le mulifusi ia e tele foi le vai tafi ia e tele foi ia vai ta ele mana toa ia o le vaenga le alu iai le vai ia ia e ta ua le nā po le iu le nā e ta whea ia le si unga o le bai e ta ule nā o le tai tafi le anga o le ota uma o le bai ma le ngasu uma o le bai e lolo uma ina i le me ta ule tai tafi ia atu umai lai se ngana la tamai o lona winga o le pola motu i tua o lona tofinga o tua ia tu o i pea le pola motu i tua ia o te fia e whaalau i loa atu ia te oe Samoa ia o lea ua mama futai le taimi nei ia ma le fionga le tamai tai pule ia hana sila vaa ia o se taimi ona tatou tala noa atu lea ia i nisi o tatou mata upu ia ma nisi fo i o vaenga e te tau ona nofo sila fia o te whaatalofa atu i le fionga ia Mera and Dominic Tupuse ia ma le sunga ia June Toso ma le mafuta mai le afionga le tausan la ia tole a forsa i nara fa mausili ia e mese fo i le sunga ia Februari ete ma le lo la tau ainga o mafuta mai inai Amerika Mera and Dominic Tupesel o fa pia mai Sweet Love by Etero please alofa tuai siona tina ia val awina Tupuse ma siona tuangane ia toma ma le to alua ia lita ma le whanau alofa anga mai a Stella and Kids Miska and Jane and Jali ia e maise ai Mera ma baby Paulo Dominic talo fai ia o lo fa anga na ma ia Mera and Dominic Tupuse mo siona ai nga malava o le fa mai o le fa fonga mai Samoa ma nai a tele ia o le pesele nei o le ataina fa pito atu e momoli e o lo fa anga la wa fionga Mera and Dominic Tupuse o le pesele nei mo auto Sweet Love to ala e teru whaafitai le mafuta mai. Patalo fatu ya Brian sio asuli na utoe mafuta mai malolato au baa mafuta mai na Venice, California, Amerika saito motu sanga fafutai le mafuta mai
talu ai ona leo mau mai tato so ta inga male fionga faletua ya mai na mai ya Samoa ya ai mese fo I fa malulu atu ile sunga e ona le pese le na moli mana o mai ai ya toi fa awa watu taimi o luma ya again for now lo fa tasi mai lungo le tato wala le taimi nei ya mstangango now lo o fiaf so tai mai o le censored autos fa man moli malo la va se fo man mia malo le tata po mai malo fo fa tasi mai si tata wetino ya fa malulu atu Samoa le sunga ya ngango o lo mafuta mai o le censored autos la tau na lo mafatia o tau ta avale na manuia auto ele manuia ta avale fa fonga mai le censored autos ta lo fangango malo so fua Kenapa kita ada apa kisah orang ya Suanda, okay? Terima Suanda, okay? Ya. Ya. Talofa lava Salandra. Hey, how are you, madam? Good afternoon. We are good, thanks. Yeah. Today the weather is quite good, now. Wow, yeah, it's a very nice day. It's sunny outside. Despite the cold, but we all right. Yeah, quite a lot of people suffering from cold. Yeah. Can you say something about the censored autos and the service that you provided for the people? Yes. Today we got some specials also. Like we got a huge range of second-hand tires now. Sale, and also we doing like if somebody mentions, we also doing for WOF. If somebody says that you came through listening to radio, and WOF is $30, and we got our normal service for vehicle is $90, and also we got some like those people who fit new tires. We're gonna do fit new tires, balance, and also free wheel line on that. And we open from Monday to Friday from 8:30 till 7. Thursday late nights on appointment till 11 p.m. Saturday 9 to 3, and Sunday is at 10 to 1. We also have like people who are not able to pay all subs in one go. We also got a finance here, which is GenoPay, which also gives 10 weeks with no interest charged on it. We also got what is that one? Like finance, and also we got yeah, that's all we got at the moment. Wow, glad to hear that. It's nice to hear that you have lots of discounts that you're gonna put on all those things in order for people to help them while they are suffering right now with so many things to do at home, and especially they need a very good good discount for their, especially for their vehicles, eh? Yes. Elenalo fa funga mai Samoa. Susu sa o lava ia il censored autos talanoa atu ele sunga ya Salandra le tele le nama o mea te mafau iai a le wa e whaafonga mai ya Salandra o le mātou au nanga fitu aso le vai aso e te tala fo i mātou le sa aia ai o le o iai taimi fuafua ina na au mai susu atu iai whaaleo atu iai na e whaafonga le leitio sa a leitio tala ave ia e mawhai o na fisosoani atu ia te oe le warrant of fitness fast food tala pa uatu ya te oe le tolus food tala ya le wheel alignment ya ele ngata ile na a faya lau ta bali e mafaya na fisosoani atu ya te oe se fulu bayaso fa mama abenga atu ya te oe ya e mafaya i foi o na tongi ile na fai no mera la abatu ya te oe ile na o se fulu bayaso le ai se tupetului. Yeah, Samoa. Is there anything else that you want to say, Salandra, and even the address and the contact number, please? Oh yes, the address for this place is 81 Huya Road, Otahuhu. It's 81
Puya Road, Otahuhu, and the phone contact is 092760561, and you can also contact on mobile, which is 021-047-3543. Ya, le numero fale po le falfangal wenga e te faafso ta ia nei ai o iva lua fituono o lima ona tasi toi faafonga mai o iva lua fituono o lima ona tasi po le mobile phone o lua tasi o faafitu tolu lima fatolu o lua tasi o faafitu tolu lima fatolu fisili sa o ai ile sunga ya Salandra Sama ia o lo faapea ona faafoga mai ta'u iai ia le mai o lau ta'avale ai le o le ngase o oi o le ngase o le ta'avale ai o le ngase o yeah. Okay, thank you very much for calling Salandra. Yeah, thanks a lot. Thank you very much. I'm sure there will be lots of people that gonna visit your office today, eh? Yeah, that will be great. And I wish you all the best, and also the public. Yeah. Thank you very much. May you have a good Wednesday. You too, man. Thank you very much. Bye. 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 Yale na. Fatalo fatu de sunga ya Salandra ia mai ina licensed autos. Ya susua tu yai. O lo fa pea na fatali mai ia le sunga. Ya. E ta watu fo iai ia le ngase o lau ta abale fa mama avenga tu ya te oi ile mea le nai te mo mia valutasi Huya Road sua tu iai pe vala alfa le numera o luatasi o fafitu tolu lima fatolu po le numera le falfenga luenga o iva lua fitu ono o lima on tasi fafitai te le lava le mafuta mai i le nei auli ina ua toe 10 minute o Natalia o le Julai tasi ia o talitalia e fo'i ia le valaau mai ia le tatou sui mai Samoa ia le tamaita ia mai na bai ia fa'auau atu ia tatou pese moli mana'o ia lea na fa'apea ona moli mana'o mai ai ia nai a tatou pa'anga o le nei aso to ala e teru sweet love. Ya ele umalisi ufonga malia le sunga ya to ala e teru aya ya ai fa fitai tele lava le mafuta mai le nei auli ya afayo le na wa e yalo ile tau mafutanga le auli ya olo yai lava nai pese olo fa pea ona tu ina atu ya italia fo ile sua ya moli ai fo ile tau mafutanga o le pese le na moli mana o mai ile tangata le na moli mana o mai na lela o tele loa po sa ola o pese le la atatu for my 1 day at a time yeah pe ya la le wa ai tu ya ile pese le na ya se tau mafai atu ile tama ta ile ya mai na ba ya langa lai sa abel ta bale ya langa o matoi nga o ya fa sauna abel ta bale ya matali le telefoni ya se tau mafai atu ya ta to po wa ba no le tama ta po le faltua fo ya mai na vai le nei time. I'm only human. I'm just
toi foi i le tamali ia bright. Ia le mafuta mai tono for finga luenga. Ia lo faanga mai le tau sala ia pepe tua. Famali nasa mol mana o mai tate se na EJ Bay ya sauli le sama mol ya trailer fa angal tapo kalame mol tato au ma tum la fa fonga le native la le aso malo la val se fu mali se tato tino what I have to do. Tato suka inga mali faltaya mai na ya ane fu tawa fo ia le tulanga le masana na tato fasoa ia tulanga le ba mangana falo mo mai o fasoa fo ia ile tulanga ane le fisui inga mama o le variation o le mangana ka fiola mai la so ka u ia le wo sana ko le tsene mai le maamusa amaka mai le maamora ya Samoa le wailunga le laina ia le fionga faltua ia mai na bai ia fatalo fatu le nei tu lao le auli la fionga la fionga mai na talofa malon se fua ia fatalo fatu fo ile fa ia male malu se tatu tunu o lo faiona fa fonga mai ia te mai moina fo ia tatu fa salalonga e lunga pe au e nei fo ia o ma mo fie i se tatu o tunu o sa mo lo fa pena on tu ina atu fa ia tatu fa salalonga e me se fo na mi ai sin fa matalanga tu sa ni me o tu pul tatu o tunu ile so ia ole alo fangia le tu le tau male tatu o tunu fo ile ni vai ia so ia le wa yang mani lava sabili sul matino la ya solo mia uma ai peona saunaina fo ele afionga ile falitua ya hana ia ole fia mawala vose ripotia tu mai mta fatau ile vaengo se fo maloloina ma pepe to ro e peona uma ile ola e pui mai e fanau ia mai le rupela o le mami ia mai le misela ai afua e fa fo mai ia mawale le atu la fionga faltua o ma fatasi atu ai mai fionga faltua ya hana sila ba ya mai se fo le fa funga anga Samoa atoa ia lo kilia le fa alongo atu esel mana ia alo ia ole taimine o lo o fa mato mai ele pato a pe ama se a fa itulata luana mai no wala watu le officer so fo maloloina wa ole ala fo itu li lo ai pe na yele le tunga mai o le saunoanga le fionga faton silo so fo maloloina ya le ausa Dr. Takena Seri ila sungafua ile au salama tu stalo le tunu ile tulanga ole ole ai ya fo ngafo ya mtanga lenga ya le su ina ole mata upule nei yo fa pena fo na malolo mai ya tama ita isa afia ile mta tama ita usimai sa afia mta upu be fo na mai moina ta to tunu ulunga ta to fa tananga na yo lo ta wa ile usa ya le tulanga nga ile se tulanga faingo fie fo ile mtanga lenga ai mai se ai o faite tenga lava ia matulanga uma e fa pena na sa valvalia mtanga renga ya statasi mo le tausia le le o baila aule o le MMR ia peta yani ia o le awo mai tulanga wa afia ile so fo fana wa le tas ia fo ia ni so mol mauto sanga o vai o au mai ele mta pleni le afia nga fana no ngol tupu pui le peta ia e pe fo yona ta o al faila tu sinema o al taia nei ele o nei le fionga il fatun sili o lo malanga atu le motele sala fai o no il fatun winga su enga le wa papena ana po ina fo ele ali pa mi o manol o Samoa le se sunga tula e pasa ele mali le ngoi ina ia su e a tili masu su e ia mautinoa e maua le mafuanga ia ole le alai ona tupul fa la lave peona ave ai nai fa na to lua e o ia fo se
tūlanga whamoioto. O au ia I la o talanoa I tangata, o te lewhia talanoa iai, I le mata upule nei, o te lewhia talanoa, ona pe a mawhawhau, I le tūlanga whalitina I lana whanau ai mai se. E iei le o ngali I e lona o le pepe, o pepe nei I tōlua, e iei le isi o ngali I o le pe o le tamaita, ile na umamoale o la le pepe teine. O whato a maua leo se tamata mai se fulu tausanga, talo le se fulu tausanga nofo, sa te talo ele ali I na ia maua fia maua se tamaititi, a leo fua I mai, a leo fua ufali tonu ma avea wa umalo naola. O le tamaita ile tasi tausanga ia lana Samuelu le pepe mua le pepe teine, le na whapea mai le tina ia Marietta Tanielu. E o le nai minute a tolu minute tana umana tuition tama sawani le whaatale pasi. Ai vai atu o uli a tolu tamaititi. Le na tau fo I mei le whare mai. E te iani. Ia o tilinga tali seu si tonga fita fo mai le taimi. Ua mani ulawa po ua uma fo le ola o le pepe. Ia o le tamaititi lo na lua pe o na ta uai o baby la meko siu. Ia o le tamaititi lo na whalea si tina ia puni puao ma pu moa siu. O le whioanga o sa fotu. O le whioanga o sa sina le pepe mua. A le whioanga o sa fotu le pepe le alo na lua. Tasi fo le tausanga. Ia o lana whamtalanga o le tinala lea. Sa fina wa I malfo mai. O na sa o atu. Na whai ele tina e le mana o loe tuila na tama. Pita iani. Ia sa whai ele le teina fo mai. E a wa e fefe tuila o tama o le wai wa I wa oti le pepe mua. Ia o le tūlanga la lea, lea sa tala noa mai e pe ona e mai mo fo I matatou wawa ai le whaatata noa le ausa. Sa whaatata noa ai le mela le consent, e abele e mai le whaatananga e le tina, e tu ia ilan tama. Ia ma tau mana tuna tuai, e leo se tūlanga whaingofi e whaine ngā ruenga tina e lea teimi. Lea titilo, la ua hoti le tamatiti mo mwana tui. Ia waila se tina la te fia bat pe sa ele na whaatawa na ula wal foma I mai wina tui e si ta mai titilo na lua lea ma o mai fo na ola. Ia e pe o na tilo fo I pe na te whailangi ma ua e tato atunu I Samoa nei. Ia se ta se poto wha I toa lava I le wa ai te toa o le waina au le MMR ai mai se lava tui pui. Ia lo wha pia mai lua mea ma fua ai o na tupu whala lave lea I le MMR ma wha le tonu I tamaiti. O mua o se medical error I ala I le sauninga o le tui. Ia wa ova le waila awa tui na te tonu e lai titi le vai sui ai a wai peo na ta oa le ausa. O le packet le au mai e sau whaatasi a le vai ma le waila awa sui ai. Ia lona lua. Ia pe a whai wa umi na tu o le waila au I whafo ma le pusa aisa. Ma tu I tono le potu. Aisa o le waila au le tu o la vai le temperature whakitoa e seki le pusa aisa. Ina ia mawhai o na apena o na maitawina lelelei pea o le waina au. Awane e iswali tonu. Ia, o tūlanga la na leo wha manino mai. A o tato a ngai. A manino mai nisi wa ele poto whaptoa. A o a ngai e to tato atunu. E tilo le tūlanga po o le a le tūlanga o le au o e le suenga. A wa whai o le whai mai e tangata e poto whaptoa ni sao ni ele waina au la lelei. A to atoa le MMR. No ngoinga la o ka pole e le lape lea. Ia, wa telefoi la tau wau ai atu ngongo pel te whailani. Ua whamsinsino matusili lima I ntanga renga o sui fua malono ina. Ia, ai o le taimine, ia o lava o na sila fia. E te tau na tātou toa maali e whaatali le leise ia mai a lele su e ngolo whaia. Ia o na whatoa whaile o ni whaamatalanga. Ia o nisi o tala pe fo na tilo iai mamai mo fo I tātou atunu. Ia ma whaafonga fo I lungo benga te whailangi. O lea watau fo I leli o alatasi tupo I le tātou au le taito fitu. Lea o la whapea o na sauni atu ta alo I moripula langi le whaia I San Francisco. I la saluas fulu o Iulai. Leo whamanino mai e le ali whaia onga ia Sir Cotton Kitchens I ala na au. Ia, ai o se taimi on tu inatu le ilunga le tātou penta whailangi Law Pay Global Network page. Ia le tātou lisi le na alman sa mo te taito fitu. Ia wa fo sauni atu le tātou au te tofitu ia I le palanga mai a lalangi. Sa noa le alifa ia onga o se tūlanga le lei e sa miminga tama. Ia ma le au foi waia tofia ina o le au o bestia. O le whaatimutu munga lava ia o mea tau ko le ninga, mea uma lava sa whai e sa ninga le mansa mo te tofitu. O tangata ia wana filfilia. O tangata e ngata I lona I loa whaali. Whaia onga. Atoa I fo I marima losu tamta. Alo. Ia, ma le sitala o whapena o na whaafalpuipuina I Samoa nei le ali Romania.
o Kathleen Rasman lea sanga o ia mai tupe mai masini ta tupe ale Bank South Pacific o le BSP ia i nei Samoa o le rini nei le na Samoa na afiai wan watu matonga e tai ali e watu leo ia ua lele ese mai ia Kathleen mali ia Rasman mai ia tunu ia ona longo mai lolo tatou tunu o le taimi lawa na mo talaile le tupe le Samoa nei mai loa le faltupe o le PSP le pin number le sa whaongai whafo le whaongai Samoa ma nga e loa leo masa ili le ali le na hotel ma mawai loa kamtalanga nai le mafuanga na mawai le ali le mai le aso skuvalo uni tau sanga nei le ana taunu mai le tatou tu ia o le ua whawhaipupuina mo le fitu masina ia i male whaai unga tatou whaamsino le whapenan whaia le tamaitai ia alala toa ia o le ala wai ai lana whaai unga a o le taimi e umai ona serve le whasalanga pe tuli foi le whasalanga o Rasman ia tuwaa e se atulua msamo mte whaafo ilo na tulu sa maua i tau manga le whamasinonga le tusi mai le tofino Rasman marona tina ia manisi fo i o lato a inga sa whapenana wha o mani tusi whapea mai o Rasman o sa tangata le tama le talawo le lei petai ia o leana sau sa mo e faisa na pisinisi pai mai ro se la toa le famsino tama ita famsino o le pisinisi le na sau ia Kathleen fai o le ngaoi tupe mai masini ma fa se ai tangata ia o le tunanga la na le wei fitu masina le fulpui sa mo nei o le ali Romania e pe ona iai tau le manga famsino i le vai aso o ma vai atu o nisi na tala o lo Tintin la foi tatou autu stana mana fasala sa moni tunang foi le ole fatatali i report e o ia se le fali fatatali o taimi la me vala au mai ia se fatatano nga me se la foi tulanga le e pe ona ia nei fana witi to lo le na mali diu ile tuipui ia o taimi foi le na ole a nga ia tuai mo se tatou report ai se taimi ole tu ina tu le ole tauanga launga ole winga tauanga launga le SSAP polisep le sa fai e tai au nei o se mafuanga ono o le ava noa o tu ina mai e tamai tai pule o le sap le fionga ato filau fiti le nguai mo tato whanau ia mawai le ava noa leo le toa inga launga anga e sa wai luma tu atu le topic ia te oe 5 minute brainstorm mai e sa luma whaamatala mau au ideas i le topic lea mau points ma whaamatala mea e langolango ai au pointi o le au mai tu sa o le tūlanga whaina le makwai le aia masau koe ki kilo i se California pe kukol se mea pe te o sau la ngona tusi o le alawa ai o le impromptu o le to inga speech na le na whai tai au nei ale manai ai o manatu whanau o le na man malo ai o le tamaitai le o Grace a Young mai le polisi o Samoa le na man malo tai au nei tu luai le tamaitai me pesenga ia tu lona tolu le ali abele ia mawhailonga consolation prizes ia na mawale le onga St. Joseph's College ia male onga Pope Pavilion o nisi ngā whanga la tu nato tatou tala a tatou wata ia masifo yo video se pe ona sano ile le tai o whamasino na whea ngai maltawanga le tai au nei le editor o le whaatonu o le Samoa Observer ia le fionga mta afaken lisa e pe ona ia whaafitai ai tunanga nei ma ua iai fo il tunanga fia o tu ina mai ma le whamatalanga fia o tu ina mai e tofi lau fiti lengwai o le awha awau o se tūlanga e whaia i tau sanga uma e tau wanga le mwhana wana tunu u kāro sia ai a mai inga mako ka mai ki leikua e lifi lunga le inglisi o wā le titiro e pe o mai la wa whakasi am ka mai ki kai ngai le man maa loa e pe nana tau whanau tua mana iai au mai le awa noa i tā sia le loko le tua e maua e se awa noa mo nei whanau lo whapenala wa ona ele malosi le ngangana Britania ina ia whapena fo iona keina le confident e tūlu mo tangata malaunga i lo tātou watunu. O tātou tala ia lau fionga whatua hana whape foi ai a fua le nei tūlau le aoli o wasan whapoponga pe ato e so tai mai foi i so tala le a whapena tu whatisia matu natu mo le mai mo whafonga i tātou watunu. Malo whaftai le lava maina whaftai mo le tātou whapoponga o tātou tala mai Samoa mo le nei aso. Tātou tala i ta alonga pe na mai tā watu i ai. Le nā
e tu sa yo lau saunoanga. Le tulanga le na o lo o pega o le toa Samoa ia. Se ito e tu mai alau talonga na le na. Ya ala tasi tupo. Ala tasi tupo. Ia, o le awha na sila pia o ala tasi tupo le sa whasalai. Il tata tunu i Samoa nei ona o le awetawa le o na. Le sa ye ona mo le anga sa whaia. Ia pe ona malanga atu le au wa tuwa except mana tata o tunu ui nei i le matisina o tuanai. Ia e toi longo ina i leo i te tau toi whafo i mai antasi tali ona mo le anga i o le awetawa le o na. Ia o le lani toi whafo i mai lo antasi sauni o ninga ina watu ai nei sauni o ni mo le ipolo langi. Ia o le tūlanga la lewa, i tūlanga la lewa iai, ia o le alawa, wa toi fo, ia tōle tasi toi fo i le au, wa toi awai tonu, ona o le mo le anga sa whapeona mo li ai, wa discharge without conviction, wa whale au ngā ina au noa masa whaasalanga, ia wa toi awi tua mo li anga au noa masa whaasalanga, ia pe o le tūlanga na lewa iai lewa toi fo ia toi ala tasi tupo, ia mo fa awawina o tatou tulanga uma o tatou o le tatou au tatou fitu le man Samoa ia o loo iai nei ana fuafuanga ma lo fa tai mai na wa ma fole le tuatou sifsili tulanga le nei taimi ona bewa a vele tulanga fo ile le tatou tala ale mai le Ministry of Health pe o le wa dominate se al telo tatou tala nei taimi ma wa tau le mau mai se tala lai le tulanga I tau ta alonga e ma lo fa tai mo tulanga le paule le tulanga I tau ta alonga lava ia le o mai tau watu ia I nei le pito I mātou I nei le o le aso atai au fiafia atai au I nei Rotorua le e mai tau ina o le afa atino ina I ta alonga le va o le toa Samoa under 16s ia fa pena fo ila to Samoa New Zealand residents under 16 fa pena male New Zealand residents under 16 leo la fa tinoina ina ai Rotorua yelta tonunga tasina ta alonga o le fa pia ona iai fo ise so ta inga o le a tau whai e maua atu iai ga me sele o mai loa nei taimi ia I lato o loo a wai le team lea po le au lea le a representina le toa Samoa under 16s na o le tulanga na wa le mai ta watu po le astona nei ia le na ia ta penanga si tatou au le isi ala tu ta alonga ma si amani maina ia pe le tulanga mai se tatou tala lata mai le na pito le na tulanga fa leo maua le atu hana ono le whai mamotu mutu mai tatou so ta inga ai masalo le atu mai le e be mwhai ona tā mai le fasili lea se isa ili atu po le antulanga o iei le official tatou unilakapi tatou tunu ma lo whaftai o le a tatou whai e whapea te maua whai se so ta inga I se taimi la ta mai po le aso fo ia tai au le taimi le tatou po kalame I le aso atai au ai ma lo whaftai tele lava mo le tatou so ta inga nei aso ia tau whaltua maina manu ia tele lava singa o tutoa nei aso ia whaftai fo so ta mai ma lo fo I tautua I le atunu ia wala fo I le longolong pui ali I le tatou atunu I melo tupo le ngata I New Zealand ia o Samoa ni mona I tatou tangata manu ia toi fi au matiu te o whaiwa lo whianga I o le aso tatou whiloa ia tai o le lofa mleanga le o le tua so ko ia soifua ya ole Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Okay, ladies, now let's get information. Le ferme ngale tau sala wa se en mo o ilana pe asila fa a bebe mai o mata DJ hey afa ta fire wanga I baby me au la lana etna o ai o fatu o tama Big Boys Crew so vini in
Atumua e whaiaile aleanga Le whianga ingale tau salawani Anga wha alala e sa sala wha apua o le whasa Le ki o malama e sawa i le whatau tala E su ena tonu wailo ufi mata Ia malo lava le whaatoatoa Samoa. Ia o lea ua 14 minute ua te ai nei le Julai tasi. Ia whaaftai le nei taimi ia o le nā ua mai atu ia le nā vaenga o le tātou porkalama. Ia o lana o lea ua ilunga o le laina. Ia le mafuta mai a le sunga ia ngango o lo mafuta mai o le tātou Moorgate i o i Penrose. Tā lofa lava Mr. Ngango. Ya, ai te mataro pa tu po nei tu la o huli ia o te mai tai fasa lau a DJ Pay ia po te mai tai fa tu po ia ai fua la si sua ma lo ma tu 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 nei aso ma te mai tai aso ma nei tai pa ma lo tu lava a ma tu vai fa taro fa tu i le tatu tu na lo ma futa mai no tatu Facebook live pena foi malunga o tatu YouTube channel pena foi malunga o le tatu simple video app le ke le lava na ma o ma futa atu ai io pena fo ma tatu website ai fo le te I tonu lava I le tatu falita vale le o le Moorgate cars I nei numero se full station road I nei I Penrose ia o ka o kai ke lo sa vale le I ia pe fo nei tatu special ai mo o te nei ai fo ma salo nei na o tatu special na lo ia lo tatu special na ia I le lava e an roba tatu special na e pe nei tatu tu tires na ia mai tatu tavale na o Nissan Skyline ia pe na fo mai tatu tavale na e pe o nei pe pana no atu ma vai aso le e le famela di pole o na lava o ia o tau dia tavale ia o ia lava ia o te lava tatu tavale na tu aina na o ia lava te nei ma tu fa te
Well, nato sa ya una nga ona esuma il tato Murke Cars il numero full station road in is Penrose. Telefoni lea te mawai ia le pule kana fo me sunga ya cham ole LENEI oliva 5 ton OFAO oliva 5 ton OFAO ya anu numero telefoni la masunga ya changa ya ole sales manager le tato Murke Cars ya pole sunga foi ole alo le tato tru ia tau no fa sa mo la ya o sunga le tato lu ma ola na numero ta ia ai fua te mi sa o mo sa o ya ole o ta si mo OFAO o ta si mo OFAO ya ai fua pe te si o se li ai le ya wina tu di si tato fo mtalango tato fo tala vale ai fua ya o te lo le nawa ma wale le mai la bai oi ai na fia tala no atu yai ila tato toi fa mana to yai pe ye se tato referral fa mo mole ya le la to ta no e referral no le o mo tino mai pe lima se ha pe rusa na lima sfulu le la to ta no ya ona to fa no te fa mo tu o tiro tu langa na tato referral ya me tu a si lo video si ava lo video chon la numero le o tasi 5 OFAO langa ero I chon ona wa tu fo ya va tu sia na climb I see a video it's a video for la fa tele mana sta vale I saw pe fio referral o tasi 5 OFAO o tasi 5 OFAO ya pe te video for le pule o quadro ile o iba 5 ton OFAO o iba 5 ton OFAO ina fisili ari pe se referral ai fo ya ma lo la ba ngalo yo te lo le mo le mai si ba nga le ia le tato por kalama ya so watu ia ina le 10 Station Road East Penrose ya tala no ai la mangana le sunga ya John ya mafapea ona tau ia le mel na te mana o ia o le uma na fa mai ale tata no ngangu ese yo tata no la tunu o special sia na esu mai ma oi ai o te loa nai fa wow lava na fa halu specials na sa le lava fo le lava fa wow tatu special na ngai le tasi le toi mata vale na no le peta no ta vale toi mata vale na ro pa special ale so sila ko sunga le ya to it's any referral if people they refer people to come to pay kai ya le go ma no yando yes ya how much ya alafa mai video isa tu aya mai video ku ya ni rope fe mai amaka ku lunga lima sela va mai lunga lafi ya fo la betal ta vale fo la a tele tu prefere mo mai ile ta vale ba ya tele referral fe la titi ya ka venga la titi referral la ile tele profit la mo si ba fo arno bena et tele ma ya ta fa ta isu sa ya por referral fo o iba 5 ton OFAO o iba 5 ton OFAO ya por lo menos la sunga le ya John tu loma o tasi 5 OFAO o tasi 5 OFAO ya por lo susa mai la i numero se full station road is Penrose ya le tato fantamania le Murke Cars fo tare no to no fo ya tute ya pato fa mo neten fa tare la ngalo ya manuia la tawol mangal ne ya solo fatu ya yaro welo yaro kite tete ya si love you ya le mo my follow no my love you too ya so fa sai fo manuia eso ya kana fo ya le nalo fa fonga mai Samoa le Murke ya fa pitoa lava LENEI au nanga mo I mato o lo I nei I New Zealand ya po fe lava e fa fonga mai o New Zealand ya e mafai fo I le mato o nanga lea ona e to ngia mai e fo ila le seleni ya e mato wa vela uta vale Samoa a fai mana tua fo I le wala tala mai le sa ta mala o fionga fatua mani la so Samoa mua o akuso o ye le sala no tamai Samoa wa fo I fa manatu ese ia sa tama o le ala tala no le nga e tanga tala o le vana mana o filme alo fa ya tama
A failala nga binga mai tamari to yora high ace for la po a piki apwalu kalma umanga. Na tono. Ala umo to itu ulma fau le tali. Ya le double cab. Le ala wa au mai e. Le la to tango to fa ala watu. Le Moorgate 10 Station Road Penrose 525 to ofa or numero telefoni. Ola to tabala ya lo special time nei o to yora high ace o le van lua fesuma lua tau sanga. Ya sa luas fuluono afe iva se lau iwa lima. Leo pa uma ya te oepe afe te sua tu iai. Le luas fulfa afe iwa se lau iwa suma lima ta la. Ya na efto a se lau kilomita. Leisi mea mana ya kiso. Mama avenga. Mama avenga. Ioi. Wamatua tau matal pinsini. Le tau pinsini nei vai tau. Na. O le te leo le lita ya rutonu 3.0. Le lita o le kiso. A kiso. Kei loa lai ngā. Ele a toa sau todos futa lai fa tu moile le van mea le kiso le we taimi nei ya for escape luafem le ono sa skulu ono afe va selawi va suma lima le pa uma ya te o ile sfum le fa afe I va selawi va suma lima fa to a fitus fum le 2 kilomita te men tua le tai te men tua taimi no wale fa tau first time in New Zealand Ava o mantata le noa ia I le au whafonga Samoa. O iwa enga lea. Lea ni lea tu Asia. Lea inta ava le fausia me lea tu Asia. All New Zealand made, all European made. Lea ima se ta ava le sauma Japan. Lono ina. Kama sa sa o a kamala. Ole. Ero ai mai se fo ole sunea John Timio. Malata o nanga. Ale motorcade cars. Yeah. Ole lua fe malfitu BMW. Ngolo, fiola iso. Sia mawala kinga. Elan pa ela ta vale. La titi fo lita ya tonu. Lua tes 5 lita. Balu afe balu 5 ia kilomita. Ya balu 5 kilomita sa 10 iba afe iba selawi 5. Pa ur 10. No winga. 10 fa palasi mai lalo 5 afe. Bola se pa na tono aka malo la ya malo poges e malo le pinco malo las ole ni se lo hace mal fitu skyline tono tis mal 5 lita e al tono pensinio tabale lanu FF sa sfuma lo hace iva se la iva sma 5 tala pa uma ya te oi se fulu hace iba selau iba suma 5 tala ya o nanga na o ta vale mo na le me fai tau lia ma ua le me fai fon fam tala fai ila manga ngaya fom ya ku mai na me Ira makwa Ira me lolo o le matu ai man na yo nei ta vale il taimi fo ile ta fai malanga ye la u fiona fal tuahana Eta te tua tu fuolo ta ingole pipi ia ta ita. Na lo te mafau fau. O kalo fia mo fo di lo boy don't want ava. Fi pi lo ngoi lo ta mali. Mali number plate. Ile ta ia fi numero. Ta ia lo ngo. Ile na. O fe ia ile BMW. E lo ai ngo. Ya na fa pe ia. Mo onga sa mo li ta sanga. Ya fa tai fa fonga mai Samoa. Fatai lo fatua ile fionga ya sina le taba e pepetua tu manvao pio Paulo tupuola mai fatai tele lava ua ftala fe ngai malau fa malosi le nei tai au alo fatu mai Melbourne ya Victoria I Australia le fionga ya lesa rasta tu ila epa vine pone fasio ma lo lava le tau tu atu no sis from Auckland New Zealand ya Ole au nanga le fai atu taimine. E fai atu fai nei au kilani. I stamaki. I le lau mua o kilani. E fai ngoi le lau mua o kilani. E umala lau mua o tia Roma ko wali. E umala le lau mua le otara. I stamaki. Ya, ai nai tala ma di e fo ia. E sa no nei le lau mua o ai fai nei. O istamaki ma ota po le lau mua fo ia au kilani ia na ia ai tatone o male le ta musika na le aso ai mole atu ai le ta fa malo le nei fo i vai mo le aso le ta to au mafuta
Ia, na tātou talanoa le stasio talamalia le fia whaasoa atu. Ia, a whaangaso solo I whantāpol kalame. I le nei taimi o le aso malo lava I le whalaumanmia I sio tātou atu no. O le tūlanga fo I ala lia I le. Wa tātou maasani ia I tūlanga I bea I tutu. Ele le news le nana whaasoa atu lunga le tātou I tūlau. Whapea I stasio ali I le whaitū leo New Plymouth, le atu Taranaki. Le nā olo o sa I lia I leo leo. Whapea le tala. Aiwa wa fo I lea se tūlo wa aiwa ngali le inga le powo fo I le ia le mai lea leo le tai whaua leo. Whapea aina tūli atu e leo. Na alwatu leli e whaisanga ngai o inga. Wa ai fo e tele ani ni tūlanga. Olo o tau olo o fia maua I leo ia sieli isia. Polta vea lea. Ia aina tūli atu la ia lea talatu ana nafi li tai au o lea songa fua. E le ta avale a leo. O lai e tono ma le tai whaua a leo. Ia aina na maua atu ele maua atu ta avale a leo. Maua atu po ele tai whau a leo. Ia whaasanga e loa le linga. Ia wau le maile. O le maile le kangaka wau. Le ngā komu e makaukia. Ia le nā la pe o sasi nā tūlanga o nisi o vaenga fo I leia. Leo lo maua mai ele so ta inga mai le ofisa o leo. O lo o mana o ia I fo I se tūlanga fo I lea havatu wai ia ni whaamatalaanga po ni whaamaunga mai le public. Mai se I la tau e alala mau ina I le nofuanga po le island o Bell Block I New Plymouth. Wai whapea o le vaenga ai tonu le nā. Lea na whaatino I nai se ngā o inga. Po se usifa inga fo I se tasi o whale. E lea li lea. Na māfua au na tuli ane e leo. Ia ai tama whai sola isi. Ia le ai mua mau atu e tai whaua leo. Iau whaasanga ni loa ia. Matautia ia e sa o I lale. Mantua wele tala wele le e whaamalia e tangata le vai taimi nei. Ia, whamai. Anga le wabela upe ale mai le aia lesi. Wale wabela upe ale lesi aia mai la le wabela upe ale lesi aia mai. Wata no whaatwa iwa o te loa e tele fo e ata te womba anga naulo o masanan mafuta mai New Plymouth. Ali masanan tata wata no whaati iai. Wata no whaati iai nei tato. Mai New Plymouth ia lau saunanga ia o whatalofa le nā I mā ua ma le fionga whatua ia te autou ma lava pāanga I mā sanu na mafuta mai nā New Plymouth o le tūlanga ai whaale lei wau nā wau wheo ai nā ili le lātou whaitū lātou whaitū I New Plymouth ia I lātou fo I lea wa matana o tatala noa fo I whamatalanga nei matalanoanga nei talanoanga mahali ia o le lua vai aso taluai wangalo ana utanga o le whamatala atu o le lua vai aso taluai na o whaitau I se tala mai le moto o Iapani wangalo I lai e te au le ingo le moto whamau le moto lea e tasi alto e ina ino fo ai tu lolo whaafunga anga sa moa al whamatalanga e sa al whamatalanga le whai atu pa mai e ala me alu I le to e ina le I le moto lea e fia e le mana o e faisala o mau mai e le o langa ato o le nei to ina le mana o e faisala wo o la fo e sa mo le lo pe tua o I ma tatu tamaiti o jo a pete le ma le mea tu po fa mai ai le va ia mantua fo I va lele fo ia feo ia tai pe fo tato e loa koin e pe fa ia na ko siaki I motu ia mai ia le va lele na o helicopter na mai langa toi I ai loa tu ai
wa e pe o la ka kia me skoi inga le fa mai le anio to ina le ino fo no fo le mata fanga i te mai mo tu le ma le akunga bo le ai wa lo to ina ka fai kili lo e ave fa mai o le fa mai la tala tai fo ile vaenga o Japani ngo shikoku wa ye le vaenga o Japani we ngolo wa me se mai sona la na ave ye nai ave tonga fiti fa mai o le tala la ina o man tonga fiti fa mai e awal ko ya ma lo ye long ai ale pe yes tanga ta fo ile o lo no winga e pe ma nga ye fo le fa nga le aku oi no winga fa pe ni ba nga le America la to le ta ngo chu ai lango tato we o lango tato le fa sina ma lu a te do le ba ata lo fa to nei taimi o le aoli a fitoa ya liua ki a leni ia mai se foi ia se tapa anga le ngata o le tamaita ia puna sautoa a siva ia mai se foi tata sui a le naolo mafuta mai sa mo falto ia mai na vai ia ai le ngata foi ki lo o le ka ko wa le ngata ko dia e baba o se mele ele olha curia curia mai é FOU saliu mas o se mele ya mana tua ole ata o se vai lá ao ali no ata to mele ata le aso ya lo na wingo mo baba na manumi wa va na mana o na ave fo ia na ave sa ho sapani ia ho sapani ya ole winga fa matalanga le fa yatu fa ila ba ngale pito e mantus ba ngale o Kenya e bella tele America le ba ngale ya puna sauto ama marsunga ya Februari ya fa solo ane nai ya tunu ya fa sibe ta ole iva ona tikeri mo miale o ile ai ne le na po le o mai fo I leo te vai ya o kala mana yo o le mata fanga le na tu na ya tu le tu to ta u ya na o matua I mana ya wa ton kaunga mai la ko fa nga wa le o nga ya ka o ke le o nga ya ta o le malulu ya ai te ton na fo o sa u ni mai sina musika se fa apia ona matua I fa sa wa ne a vai na si o lo ma futa mai ye le si fa tu ma fo le na o le na ma na le fa tu na wa e ta pina mai o le pese le la o le abatua e tala no ile ngole o le tamai ta ile na yo au tafa mana tua ta to na o fa tali nga so le o e to e alo le tene le lo po ile ngo e to e alo tene le wa to fenga benga ala wa alo ile lo le ngo ya o fa mai o señorita o le abatua o le pese le mai I ai foi ile sunga ya Michael Manaia ya ai fa king ke singilika nga señorita le ngo kengi na la wa lu tini ala fo ngo I señorita ai lo señorita le ngo John tu loma le na lo ma futa mai ya ai mai sella to ofenga lenga ale motorcade cars be na yeli ta to fatal noanga le na sa so ta e to sta so sul ta to ala leo na sa ma futa mai na le motorcade cars
numero Sefulu, Station Road East i Naipin Ross. E le tatou pese mole mana o lea ua whapea o na au mai le pese mole mana o le whaletua ia puna sautoa e whionga ia sungalu ia o le atai na atu pea mai a le tatou pese lea. Whatuai ia semi tafu mai malo ia te ulua le whaafiafia i nei a oli ia whaafetai pe a whai ia na mawhai foi o na e ata ia i sina tala foi na abato foi i le nei a oli. Sa noanga tamai ta ia puna sau to siba ia wa ibas fumalua tikari Fahrenheit 92 degrees Fahrenheit ina i Utah ia e peale na male tolus fumaltol tikari Celsius 33 degrees Celsius olona winga e bevela laba Utah ia na ilo sa mole na baba ia toile nei ta ia luas fumalbalu tikari ia le saole na o le susunga ia Michael mama ia matoi fatalo fatuai i le afionga ia Rosa Wedeski ia mafuta mai inai kanata le na ufa mai toi luas fulu minute o Natale o le Julai fitu i le afiafi ia manatua le afato ate ale afaltasi ya tato ia le mute ale afaltasi tato luas fulu minute o Natale le Julai lua ia nei oli o le aso lulu le nei le aso sa full maltasi Julai lua afis full malvalu ia mato i New Zealand nei ia te whaatalo whaatoi pia whaina whaatoa e maua mai ia le tātou putuame o le nei ASO FOU ia e le ngātau i lātou lo whapeona mafuta mai ia tunu i whafo atu o Aukilani o whafo atu o Aotearoa nei le o lo mātou whaasalau atu ai ia i lātou fo i le nā o lo mafuta mai i lunga o tātou sota inga peona iai ia le tātou Lobe YouTube channel malungo le Simple Radio app. Ia, mai sei fo i lungo le tātou live stream link masani. Ia po i lātou fo i o lo o mafuta mai, mawhaatasi mai, i si o tātou atunu i Samoa. Ma lo lava le whalau mani e si o tātou atunu. Tātou tala noa i le, tātou tala noa i le, po le tātou e fo i atu fo i tātou tala noa nga peona iai. Ma le whaltua ia mai na le tātou sui mai Samoa, ea DJ Babe. Yep. Le nā sa tātou whaasua i le
le tūlanga o lo o iai ia tātou tālonga. Wale e ui lava i tūlanga fo i e peie wa mata o na tau iwa ai le lango o le tātou si o tātou atunu si o tātou au ona o le tūlanga fo i le ia wa tau le māloso. Ia e ui nā sa matua i mata ngō whiema matua i mata ina le lātou tau mawhainga. Pe ona iei lātou ta alonga ma sia mani na whaatino ina si o tātou atinu. Ia e tono nā o loo alo whai vātu fo i matapea nā atu mo leisia lātou ta alonga le nā o loo loma mo le vai aso nei. Ia tono staimi ia mau atu i fo i sina tala. Ia mai se fo i o loo whai mā siasi atu i lungo le itu nā wale tātou awale manu Samoa. Ia, mo sina tala la ta mai fo i tu sai o tūlanga tau ta alonga. Ai mālia fo i le wawa ai atu i lunga o le o penga ta whailangi ma lunga o le Facebook. I le welcome na maua ele au fo i le a Brazil, le au soka a Brazil. Ia, le na fo i atu ai wa whaia inga so o loa le au i kama. O koe kau ai mai lako pasi. Ai paule na le vaenga e tau te whaafatai ai asi o tatu atunu. E whaailoa le ita. Oi e le whaailoa ina le ita. E nao moinga o se mea masani ai. O le nātura lava le nā. Le mole mea le whaatinonga ma le whainga mai ngā o se mea ia ba ai tangata le whaatino mai le loto ita. E le aila e si loa. Au isi atunu ule o Brazil. E whaailoa ai me kau ai maa. Tau ai le pasi wa. Ai le pasi. Wa ta pole atu te wa alwaku se si apa ingu se ma wa se si apa ingu le ka ai lunga se whaamalama ngā pasi. O le mea vo ila le na tilo iai ma o vava ai ai. Na o whaapea vo ina o tātou i Samoa e ma wal mea le tau whatongi. O le tilo atu le la bea i masi vaenga lea. Tua whatailo whatu ai le fionga ia Brian si o ASO. Ia ma le latou au vaale nai mafuta mai nai Venice, California. Ia ma o lea vo ila o utoi mana tua ai le nei taimi. Le tala lea na au mai nei e maina. Ila o whaafonga mai Samoa. Le ali Romania le nga la ku o Samoa I le mata o lang pisingisi o pisingisi nga o le kaunga nga le mea o le anga ba ma le tomai e ia nai baenga e tau te iloa o le la ia le Samoa la misi atu ai isi atu nu ia e maua mai Samoa la kauanga ia la kauanga ia la fu lik nengo le la kong yak masau e sa ole anganga ile o koe ngingi bai po usa mo lau ma tua ai wa le polang nga e mo ia e po ua ai le polang o tu lo fa fonga anga sa mo e le o toe o lau sa mo la misi mai ai isi atu nu ulen fa ia na mea balea ia maua mai sa mo ma fo anga maua e panki na alu le fa anga le pin le maua fo ai o le pin le fa anga o le fo fa anga sa mo Ole matua I ula le anga o tangata so makakia Garcia foi ai foi ia kui Romania la kau ai mai foi kai Romania ai olesi tu langa na pe foi na ye le tata fa so ai nganita LENEI ASO mal fa tu ia mai na le tata tala foi le tu langa pe ono lo tu la mai Samoa ile matanga bengal se fo maloloina mai tau lia wa matua apo mai lava le mainstream media ele ngata le mainstream media in New Zealand ia fa pena fo le mainstream media ia tunu I fa fo atu pe Australia mana Pela ona tutuli mata ia tuai ia le tulanga po le mafua anga wa tu poile nei fa lave ma o fa wa pe ia suenga ale matanga be mal soi fo malo loi nei Samoa pe ona ia fo le tato so ta ina male fa tu ia mai ni tau ia ai mai taulia tu fo ia o lo tu lai mai ia matele fo lava ni si o fo mai New Zealand ai mai se fo Australia lea o lo lato lango ina ma o lo lato fa iloa mai e le tu langa fa pole vale nai fua ia matua e tu sai o le tui ona o lo wa mai taulia lava
le puipuia ma le malu puipuia o lenei vai la au lo whaongaina ia mo tui puipuia o le whanau ai pei lava o le tūlanga na tā whaasoa ia nafi fo ile iei procedures I work safe procedures po work safety procedures pe le tūlanga na lele wa mata ona dia e mai ia kau i loa tuai o le wa mata fo yo na fa au tu atu ia ia tūlanga o suenga wai fa pele stasio tu singa ia e mai se fo ini si o li potina awina mai na o tono fo i o le atunu le o Romania na tu poi se fa lave fo i ini tamaiti ona o le tui pui lea ia pau le tūlanga ona ua mix se le vaila au ua mix se le vaila au pe o le tūlanga le na lea na mafo na tupu le fa lave ia talo sia ia ai le o le nale le tūlanga lea wa ma fo ai le fa lave pe on tūlanga mai Samoa ia ai pe on tato fa soa ia tatono le tato talia pe ia le unga o suenga pe on o alo atu ia le matanga luenga o le suifua malolo i nei Samoa ia e mai se fo i lava o se tala pe ona ta fa soa ia wa matua apo mai lava ele tele o le media ia tunu i fafo taluai ona he winga ese le nei tūlanga pe mai ta watu matua i winga ese fo i le tūlanga lua ia nei alu toto ua whaapea ona hawhaina ma mali liwai ia ma avea ai hele nei tūlanga o tūla i mai le aso i tasi ia mai se ai fo i within hours ai le ngate le nā o le tūlanga fo i lea le mātua lona lua po le parent lona lua le nasa ele i avatu sana consent ele i avatu lona sana mali yenga e whaatino le tūlanga le si ona alo ina ua langona na ia lona whaafefefe ina ua wa ai atu o lewa ia le tūlanga o tūla i mai i si bepe mua le na tuina le tui ia ai o ula betala atu o tal no la fion fale tua ai e iai le si por kalama pe ane male masina talo na o tal no ai le meta o le consent letter e o le consent o le malienga ia sa o tal no ai le por kalama o le se io tata no i le por kalama na le tāua o le nei mea o le malienga le tangata e onga le tamaititi aia sa uta le noa i mea tutupu i tutonu o early childhood po o sentence taitasi fo i e ave i nei whanau i le paua le tamaititi le o kilo i le mea ka o lea le tilo le tusi lea le whaailoa mai ai pe iai se mea na pe i se mea na tupu le tamaititi pe le ai e o fo i lai le mea leo tala noa mai e le nei aso ia le afionga ia mai na vai a fai ele i malia le fafini matua te lea la faina ia le nei lava o lo o te te e atu le tina ele o mana o tuilan tama a le o to e fai e mal fa opunga it's like a threat bi o lau fa afefe fo i lea i le tina e a wa pala ai ele fai ele tui o lau tama o le wa vai mai wot o se ale fefe e sa o le leia ia le nā lau whaafonga mai Samoa ia o mea o le o tātou whaalongolongo tu iai ua tutupu ia e se o tātou whaalongolongo pia po o whea o le a o iai ia tau lumanga o le nei por kalama o le saunoanga mai na vai e lua ni vaenga o tilo iai li vaenga papoto i le nei MMR vaccination o le umi na tu uitu o le vai la au mai le malulu ina fuafua ina te tau ona iai le malulu o le vai la au i te tono le o le pusaisa male se o le suiina o le vaila au po o le a le vaila au ova e sui ma seisi vaila au pauna o maso salonga o lo o iai ia mai vaenga papoto i le nei fo i tui MMR tasi tausanga misela rupela ia male mami measles mumps rubella pui mai ai le tui lea Malo lava ai tono na lo o se I saunoa tuia ai fo se I fatalo fa tuna isi vaenga na le te va ia tol na lo mafuta mai
A o le itaina atu le tā musical na mawoli atu ai le whaaftai le tā porkalami e lato umalawa. Mo le whaawau na mafuta mai le tātou porkalami le nei aso. So e whaatalo whaatu le fionga ya Mira and Dominic Tupise, Februari ete, vine pone whaasio, rasta tuila epa, puna sautoa siba, lau fionga whalitua puna sautoa, ia tātou pesele na e moli mana o mai ei, o le tau mawhai e tai na atu, aia, a le tau su e atu. Se i tau le lei mai ma whaakilia mai po le pese tonu ai, aia, langa le tā atu ele o maua le lei atu, whaamoli. Ia, le fionga ia atu manuvao, Pio Paulo Tupuola, ia, se meli ngafa sabusa, ne fo otoe au mai mele pese moli manao, e wha mai, o le pese e moli manao mai, o le pese ai foi. Ale puni ala ba. Ya mele fionga ya Rosa Wedeski, Seni Tafu, ya Brian Sio Asu mele lato au malanga le nao malanga atu lunga le baa i Venice, California. Ya whaaftai la vale mafuta mai. Ya ele whaangaloina e fo ila tau na lo mafuta mai lunga le tato YouTube. Ile nei taimi whaafetai tele le mafuta mai. Ya mai se ila tau lo whaafonga mai le tato Symbol Radio. O le pese le nei mo o tau. Ayo, big wave. Tell them I come. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ane. Hey, your mama, really. Step on the dancing floor. Hips be winding, the tail rewinding. Take it to the island way. Hey, your baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jam in the small jam way. Jam in the small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ane. Let me take it from here. Solomon girl straight up, right roots in mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. And drumming and reggae, rapping blue, green and yellow. We tapping and music, make it slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We jumping the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me 2x2, and now shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ane. Yes, one time it up below now. Take it to the max now. Jam in the small jam way. Wind it. Wind up, go down, wind up, go down. It's your body, but we go left, we go right. Turn it around and forward. Wind up, go down, wind up, go down. It's your body, but we go left, we go right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ane. Talking more fina, ane. Talking more fina, ane. Talking more fina, ane. Ya le pese le nasa whaapea o na babaya tuai fo e lenei taimi. Ia o lea ua toi 5 minute. Ia o na tā leo le tūla e lua. Wha talo whatua ia te utou le nā whatoa mawhai o na maua mai le tātou polkalama. Ia i lenei a uli. Ia o leo te tilo atu. O leo o tau nuu mai le pese lea sa whaapea o na mori mana o mai e le fionga ia puna sautoa.
ole moli mana o mamao mai ale o I Amerika ai ia ale so tilo atu ia I le pese lea fa mai o le pese kuli ia pese pulo ama ia le la se tau mafai ai abatu le pese ia pole asa sau whaafonga mai ai I le pese le na moli mana o mai ai le fionga o le ia le la watu ia o le pese le ai o le pese Apollo ama featuring February 8 o le penkoko ia se ia waku pea o le pese le mai Samoan girl ia le fionga ia Apollo ama ma le sunga ia February 8 tato au mafuta mai o Amerika ma le man na ia la to pese ia ana ilo mai malulu atu la fionga fale tua ia le pese le na fa pea ona pese tua le sunga ya pulo ama ia ma le fionga ya February 8 ia wale ma wale pese na e sa no mai ai ia te lo se taimi o luma ai fa fa tele le mafuta mai fai ma vai la if I could only hold you now I love you my son for girl my son for girl Tasila ma oe Tautino maio so alofa Nei ua opolola Megalo oe mai Samoan girl Patalo patoi foi le mafuta mai o le tamaitai po le fionga ia lua I po talia Ioi o le afa awau la bar solo te e nai fo mai manuia te le fe au mga luenga I love you my son for girl my son for girl Tasila ma oe Patalo fatu foi le fionga fale tua ia Sharon Lina Suluafi fa fetai lava le mafuta mai Le fionga ia Prince Drew and lay in your arms again. I love
whaataitele Samoa I lau whaafafonga mai I LENEI fo'i ASO. Ia po LENEI fo'i awaoli. Ia o te loa ua o mai le taimi o le atu uai fo'i le nofoa nei. Ia ma whauma ina ai le tātou porkalama e masani ai I tātou I le ASO ma le ASO. E whaafatai atu ai fo'i I lātou malava ma futa mai atunu o mamao e peo Amerika, Hawaii, Australia, Samoa si o tātou atunu pele, Amerika, Samoa, Japani, China, o fair level e whaafonga mai ai. Ua le maua atu au tau, ma mea au tau walala, ma papa au ai. Whaafitai tele lava le mafuta mai, ma le avea la tātou leiti o tala ave, ia ma la tātou TV tala lasi, o se pā angato tino ia te au tau. E mātou te moli atu ina, ia ni vaenga fo I watu tupu, isi o mātou nei atu nuu o mātou nuno fuai, ia e maise fo I o Samoa isi o tātou atu nuu pele, ia mani nai vaenga fo I ala I pesi pisenga, so I whewhiloi, e tu ina atu ai le fia ia te oi fia lava o e mafuta mai ai, ia I LENEI ASO. Whamalulu atu fo I se anga wa le tau tamali I lau sila, mani upu, wa le tau tamali I lau whaafonga, o le upu wha Samoa e poto le tautai ai lava le taimi e se ai le atu I le ama o lona baa. Se tala o sasi po se a mia o le tautamali I matua atu ia te oi o le matua whaitama. O se maa au nanga whaatau vaa le nā ma le fionga le whaletua ia hana si le vaa o la autou au na le nei o ai fua le asua whaafitai tele le mafuta mai le tātou YouTube, le Symbol Radio, ia ma le tātou Facebook Live, whea lava o e mafuta mai ai, whaafitai tele. Manuia tele LENEI ASO I whiau mga luenga I no pia ai, ai tātou toi wheilo ai fo I se aso o I luma, tō whaia so I fua, o le leiti o tala ave LENEI, ma le TV tala lasi, se ia iai fo I se aso o I luma I toi wheilo ai. Tātou wha mabai le pese, mai abayangi sua, inu malia I loa lofa, tō whaia so I fua. Ta whaafa so I fua ina Samoa. Tate inu I malie tate le malie Le alofa la o pelele I whai mo fie Wha a mama to I wa whoka O loa lofa Wa e wha a malie longa la la Tali mai le tumusai tango tango
So
Tasi o fa fitu to lima fa tolu ma tu atala le tato fa insinia no le Sunset Auto Limited ile aso tofi se fa ia le valu le taio se fa ile tula se fulu male lua ile po ala fa Samoa se wa tunu pele o le tutu ala wala le o vino tal avio facile ni ile fitu aso vai aso usu fa tu la aso fa fonga ka salama al vino tal avio lungo an fa so ta inga live stream o le www.lopaytvradionews.com o fonga musika su floi musika fa ono po nei tana po o le palomoa pes fale nganu o mo fo il panga atta fa le tu ss se sani loa i le live stream ma le video tala ave www.lopaytvradionews.com